Allah subhanahu wa ta'ala adam zatını yarattı, jana adam zatına mümkünçülük verdi. Anın akılına sınoo koydu. Kalasan men mizamlarım menen yaşa, kalasan özün bilgendey yaşa. Albatta men mizamlarım menen yaşasan, menin aldımda darajan beyik bolot. Öz başımça yaşasan dele, men sağa belgilegen mönötkө çeyin тийбейм. Жашай бересиң. Бирок мен сени күтөм. Баары мага келесиң. Аны мага моюн сунгандар кимдер? Булар менин барлыгыма ишенгендер, менин пайгамбарыма ээрчигендер. Менден коркуп, мен айткан буйруктарды аткаргандар. Булар мусулмандар. Мусулмансыңбы? Алхамдулилlah мусулманмын. Мусулмандыгыңдын белгиси эмнеде? Аллах субхану ва тааланын дини менен жашооң senin musulmandığının belgisi. Je ak topu giyip alganın senin musulmandığının belgisi mi? Je tesbih kırmap algandığın senin musulmandığının belgisi mi? Je sakal koyup alsan musulmandığının belgisi mi? Ha? Emne senin belgin? Senin ibadatların senin musulmandığının belgisi. Senin takvalığın senin musulmandığının belgisi. Mercedes'ke biz başka unalarga karaganda özgöçe mamile kılabız. Бирок ошол Мерседестин белгисин Запорожго коюп койсо, Запорож Мерседес болобу? Мерседестин маңдайындагы 3 буручтугун алып келтирип Запорожго тагып койсок, Запорож Мерседес болуп калабы? Запорождун белгиси, Мерседестин белгиси ал белги эмес. Анын сапаты белгиси. Сенин мусулмандыгыңдын белгиси ата бабаңдын мусулман болушу эмес. Sen жашаган чөлкөмдүн мусулмандыгы эмес. Senin кыргызча сүйлөгөнүң эмес. Senin мусулмандыгыңдын белгиси ак топуң, сакалың, теспиң да эмес. Мусулмандыгыңдын белгиси жашооңдун ар бир көз ирмемин Раббыңдын бар экендигине ишенип, аны менен болгон жолугушууга даярданып, акырет сурагынан этият жашоо, ушул сен мусулмандыгыңдын белгиси. Belkim senin atın John'dur, belkim Volodyadır, belkim Abdullah'tır, belkim Said'tir. Belkim Kadir kim bolganda? At da senin musulmandığının belgisi emez. Ulutun da senin musulmandığının belgisi emez. Yaşagan jerin de senin musulmandığının belgisi emez. Senin Kudayın menen bolgon mamilen gana senin musulmandığının belgisi.